Sada ukratko vidimo gdje slijedimo financije, odnosno gdje slijedimo doplatu. Aranžmani koje smo radili bili su na 1. juli i 25. juli, tako da idemo gotovinski tok. Sad, ukoliko aktiviramo napredne filtre i mi provjerimo smjena šta kreće na 1. juli do 10. juli, kliknemo ovo sve, sistem nama daje sve rezervacije koje su u ovaj period i daje nama tačno stanje koliko novac treba da prikupimo od putnike i koliko je avans i koliko je totalna prodaja. Ovo smo radili iz slobodna prodaja, a drugi aranžman koji smo radili je bio 25.7.26, 1.8.26, ako pretražimo, evo, delimično plaćamo. Možemo da pretražimo po smještaju, koliko imamo više smještaja, da vidimo koliko je dugovanje po smještaj u točni period, po tačan putnik, po imena agent koji je prodao iz naše agencije, po subagenatu, koliko imamo više prodaja od subagente, da točno izvučemo to, i po status da li je otkazano, delimično plaćanje ili ukupno plaćanje. Ovo je samo onaj generalni pregled, a ukoliko želimo da vidimo tačna, recimo ne sostava, nego tačna finansijski pregled za rezervacija sa sve dokumenta, kliknemo na sami ID gdje vidimo da rezervacija na putnik Vladica je vezana s ugovor 29, kasa primi 35, saldo je to i ostatak je ovoliki. Možemo doplata da radimo iz ovaj screen kako bi zatvorili rezervacija i nakon toga bi izvukli voucher ili samo bi zatvorili financijski dug na ova rezervacija da bude nula. To je ukratko oko pregled financija. Hvala.